Alright, ayan. Naimbag nga oras tayo amin na sangapada. Malibot dito yung Nemar's Studio, ang masarakan dito yung Sitio Lubut West, Talingaan, Lawag City, Philippines. At tuwing arod manena sumangbay ti programa nga napauluan. Kumusta ka itan kasin problem of the day? Programa apakaibasaan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biag ti may sa pagayam tayo nga agproblema kinagkidkid daw ti pamalakad tayo. Kana ti manen ni kasin nyo ngayong yung Ruiz. Nga umay manen mangibasa ken mangidrama iti may sa nga pakasaritaan. A problem of the day ni Rachel. Nga dinakamat ti address na. Kanya nga parikot na. Ngayon ti paulo dito surat na mga kasin kas makita yo mabasa yo dito caption. Nasinaw nga iyat. Ape nga takas siya. Sagudahin nga ti surat ni pagayam tayo nga Rachel. Dear Kasin, sagbay man nga nakisalaysay ti pakasarita ak iti biyag nga nangited kanya kiti iparikot kasin yung kablawang kay man iti naragsak nga aldawyo di Nemar's Studio. Stamit na nakablawak dagiti padak nga dumdumngeg ken kanayon nga mangsubsubaybay iti dayto nga programam. Ada siguro makabulan sipod idinadalapos ko dito fan page yo iti Facebook. Ket aklonek nga awan iti aldaw nga palabsek. Nga jak agbuya kadagiti na dumaduma nga programa yon ng runa iti letter reading kasinyong. Ngayon iti kinabit ko pa nga nagbuy-buya kada kayo. Jakim pagarup. Na may saagmatan kadagiti mangiburay iti padas na iti biyag. Nang runa iti programam nga pangiburayan kadagiti pakasaritaan iti parikot. Wen kasinyong nagsuratak gaputa adda kahit ko itaklin iti programam nga parikot ko. Saan met kit di unay nga nadagsen dito nga parikot. Kahit ko lang nga maamuan ti manggigan ti kapanunutan nyo. Nabiit kami pa ngamin nga nagasawa ken ni Tomas. Sa anak ba't kiti ngagbabawi? Ngayon adala ngamin dati banag nga nakakigtutak. No kaanupay nga nagasawa kamin, di ta palaeng nga naduktalak. Tapos mas maawatan nyo, tiket ko asawen kasi nyong irugik man ti amin, idi agar-arem palaeng kanyak ni Tomas, nga ididamo ket saan kumot nga gusto. Saan nga iso ti kursonadak, saan nga iso ti inarapaap kong lalaking agbalin nga katakunay-nay ko iti biyag. Angem gaputa, nagaget, naanos, nga nagarem kanyak ni Tomas, ken gapu iti kinasayaat na iso met tinagtungpalak. Kasi man nga rod arugyak ti amin kasinyo. Uy, sis. Sigurado nga may nakamandagasin ni Tomas itan. Api nga di mo ngamin patganti kid daw na nga itulod na kay ti balayo. Ha? Ay, pambarakon pa to. Anya? Ay na. No api nga min mo't nga namin adokon nga pinaay ng di mo't latagsar din nga mangarim kanyak. Ay nakit talaga nga nasinaw ti panagayat na king ka Kasta man ti sapsapulin di ti babae iti may nga lalaki. Naanos, nagagat. Kinataermet ni Tomas. Ay na uri man kid dinataer sis. No kasjemot ti kasasaad na. Anya nga kasasaad ay ti bagbagam. Deta ka di diferensya ti panagsauna. Naku namon sis. Anyan tulakid din ti panunutin ti tao no. Isuman ti agbalin nga kayan ayat ko. Kanayon nga agat at tail nga agsao. Addan sa diferensya na.
Ay na, saan kagkaskas na sis? Adaman diferensya na, ang normal ba ti panagpanpanunot na? Saan lang nga normal ti panagsauna? Taad na nga rod sakit na nga naala na, idi kaya naksuna. Ay na, basta. Kas na jak ma-imagine ti bagik nga, iso ti kayan ayat ko. Imbakit din taad na kabarbaro nga, assistant manager tayo nga. Asin no? Ni Sir Lito? Dinawat na nga ti cellphone number ko. Ken dinamag na nun tagan ko ti Facebook. Ti kinagpaiswan na. Nagchat kanya kitay. Ket kunana. Kaya't nakano ti umay mang pasyar kanya kiti balay mi. Anya? Oy, nabiit pa ni Sir Lito Agarem kengkan? Kasta ka di? Sis Emily. Akit ni. Napinta si trabaho ni Sir Lito. Nataermet. Agpadadala nga nataer kin ni Tomas Ngim at least ni Sir Lito. Saan nga gat at tail nagsao? Straight, diretso ti pa nagsauna. Saan nga kaskin ni Tomas? Nga, jak amo. Dagdagulitin na, ti bagbagana. Imbag ta nga, danon ka dito'y pagobraam. Rachel, Sel. Dayta ka manan. Api nga ulit-ulit mo ayan, deta mauding nga syllable tinagan ko. Ken anyaman nga ibagam, lumalpas deta sentence mo, ulit-ulitin ti mauding nga syllable. Ha? Ako ang amin. Rachel, Chel. Deta ka manan. Jackman magusto nga dingdingin deta. Chel, kung kunam. Pasensya kan agawid ka din ni balay yo. Uwen agawid ako, nanalpas si trabaho kon. Umay ka nga ro din. Ada extra nga helmet ko. Ay. Agsayang ka lang ti oras mo, Tomas. Namin adok nga yung bagaking kan, nga iti ka anuman, jak tupulos aglugan dita motor mo. Maperdid beauty kun abos na napudot pa'y laeng. Sakit di, pagluganan na dita motor mo. Pasensya kan awang pengamin ti lugang ko nga for wheels. Imbag pa'y ni Sir Lito, nga kabarbaro nga agar-arem kanya, tanaka 4 wheels. Anya? Adda baro nga agar-arem keng ka. Uwen, adda, iso nga pumanaw kan. Ang mga makita na ka ni Sir Lito, kati pagarup na nga kaayan-ayat ka. Ang mga papaay, saan nga ituloy ti mangarem kanya? Iso na gayim daytan ni. Agtala ka, medyo madayo ka kanyak, Lito. Ay, Lito, Tomas ko na kuma. Ay, unay kamutin, Rachel, Chel. Siyak man lati umadayo, no di mo kahit umadayo. Surunak ka talaga, dahil. Nakakulkulit ito nga Tomas. Di ka begam nakaawid. Rachel. Sir Lito. Agawid ka din. Uwen sir. Ada ka diti sundom? Awan nga rod sir. Agururiak ti kadwak nga aglukan iti tricycle. Nalaklak ka ngamin no kano da kadwak. Itulog kalatan. Mabit lang, inakalain dito ko sek iti naging parkinga. Nakababain met, sir. Ay, awan di nakababain. Kaya mabaling ka di nga saan ako nga awagan iti, sir. Nalpas mo ti trabaho tayon. Noong nalpas trabaho, at datag ti ruwar ti opisinan, mabalin nga Lito laengen iti awag mo kanya. Sige, Lito, no iso ti kayat mo. Mabit lang nga rod, ay nakalain ti lugang ko. Sige sir. Lito ko na kuma. Tomas, ingka, nagawit kan. Nay, nadakamad kayong titisilid mo, anak ko. Nang, ada bisita. Umay ka, rumor kan. Agur-uray iti salas, ti bisita. Sino ka diti bisidak nanang? Ni ka di Sir Lito? Lito? Saan man nga Lito tinagan na? Sino nga rod?
Ni Manuel. Ti sigod nga mga aram king kan. Anya? Ay na, ibagayo nga, jak kahit nga sangwen ni sunananang. Apa nga min nga di mo kahit nga sangunan ako. Katao mo't nga may nasimang nang sangaili king kan ni Tomas. Api nga, di mo sangwan ni Tomas. Ay na, mapags... Japag di may ibagbaga, gusto nga naganin. Nanang, basta ibagam kini Tomas, nga jak kayat ka sangwan ni Suna. Ibagam lang nga do trabaho, adot ti aramidag. Ay nahanak ko aya. Nasaya at mat ni Tomas. Amok ti pamilya na, kan amamok isuna. Nagagat mat. Ay nananang, no amamuyo isuna. Akit, rumbing nalaing, nga saan nyo nga ipilit ti kayat yo. Pagawi din yun. Taapay nga may nga di mo kayat nga sangwan ni Tomas anak ko. Kas mangigyumot no agsaunanang. Oh, dakay mismo pakakit kita. No ka sa uyo. Saan ka di nga nakababain nga kasjeti panagsasauna? Ti ka di diferensya na iti panagsao ti ibagbagaman ako. Katuan nanang. Nalawag met nga ada diferensya ti panagsauna. Adaan sapi kiti diferensya ti panunot na. Na nakakulkulit, di makauawat. Ay na, saan ka nga kaskasta, Rachel, anak ko? Dakas ti kasta nga aramid. No adaman diferensya iti panagsao ni Tomas. Ay saan nga dakas data? Ado ti kakasta anak ko. Ti nasisita, nasaya at ti panagpuspuso na, nagagat, kan naanos. Agad saan nga nabisyo ni Tomas? Saan nga kaskadagay ti daduma dita? Ay nananang, numamamuyo lang ni Serlito. Amangan no isunti ireto amangan no isunti kayat yo para kanyak. Asino nga Serlito ti bagbagam. Dati ka barbarong assistant manager mi nanang. Nagchat kanyak. Amangan no may naktumot pa siya rin dito balay. Ay na anak ko aya. Ala, nasaysaya at siguro no si kaamisbon ti magibaga kini Tomas. Day ta kayat mo nga ibaga. Tasak jak kayat nga paayon ni Tomas. Ala, rumor kakit din. Madiday tangar aramidem si ka, Rachel. Naimbagarabim. Rachel, Chel. Dita ka manin. Chel. Api, anyan ka adam dito, ha, Tomas? Kwa. Dimit ko laking kan nga saan kan nga umay dito'y balay. Saan ako may paspasyarin nun ta? Nabayag yung baka king kan nga. Awan tinamnamam kanya. Jak to pulos mauma, nga may mangarim king ka, Rachel, Chel. Ay na, Diyos ko, ay na. Matitiling akpay kita pa nagsasaom. Mabaling ka din nga agawid kan. Tadot ubrak. Ay, kwa. Awatem latang nga rodin, dito sagot ko. Anya iya dayta. Mabiit lang ta iruwar ko. Detoy. Nagpurusak iti talong nga dadakkel lamangga. Mulag dayta. Naimas dayta nasa mit. Ala sige, idisumla ta ditan. Nagbugwak ti imak kon, kahit ka marugitan ti imak. Kaya na dapat dati natin nga pinuros ko mo't iji garden ko. Awatim din to eh. Toy. Ay na, idisumla ta di talamisaan yan. Anya ka dadi kita. Ada dati kabati ti. Ay na, saan mo nga ulitin? Madit pa nagdingig ko. Sorry, Ri. Dapat dati saluyot. Anya ka na iya. Saan mo nga ulitin? Kunak na bastos na dingdinggan. Dapat tabungaw. Ngaw. Pasensya kan. Adon to titid ko ito maminsan. San. Alang arudin. Ingka nga arudin. Katni. Rumabiin. Kinmaysa. Ado ti ubrak. Sayang na ti oras ko. Sige nga rod, Rachel. Chel. Nakarudin.
Agsubli agtulatan tumamis. Ay saan? Saan ka agsubsublin? Kaya amangan no ibusin meten dete. Amangan no ibusin deta. Bunga ti garden mo nga itid mo la kanyak. Ay na. Mabalin ka di Tomas. Isarnig mo deta minamauyong nga panagarim mo kanyak. Ngamin. Awan ti mapalam kanyak. Imbagak mo't king ka namin adu adharasen. Saan nga si ka, ti lalaki nga narapaap kong agbaling nga katakunay-nay ko itibiyag. Anya ka ti di mo kayat kanyak. Yak, na ibagbagam. Nalawag mo nga imbagak king kan. Nga saan nga si ka titipok a lalaki. Oh, gapo ka di taag taltalo nak sanak nga nabaknang nang apay nang apay awagan dak isaan na nang kita pagarupay ni nanang kita awagan mo ay sorry sige aminak king kan Tomas when saan ka kayat gapo tati kayat ko ti lalaking adat na talgad nga trabaho na. Dati mga opisina. Dati mabalin na. Ken dati maipagpanakkel ko iti sa bali nga tao. Maipagpanakkel nakbat Rachel. Kita man. Mangigbo ka ti pagbagam. Ha, Tomas? Dati pala pa nagsaom. Nakababainan nga dingdinggan di sa bali nga tao. Anyan to laki din no. Agbalin ka nga nobyo. Ket mangigda ka nga agsao dagiti gagayim ko. Katawaan dak lakit di anya, ala, jaklat ta maawanan tinamnama. Ay nagsakit ti ulo king ka, Tomas. Maalagawid ka nga roden. Makaamu ka no, agsubli-subli ka dito balay. Ngimibagaking ka. Awa na pulos tinamnamam. I hope you like it, Rachel. Agyamanak, Sir Lito. Oh, Sir Lito manin. Awan tamit iti opisina. At data dito yung restaurant. Saan ka din nga date? Ama ko na date eh. Ay, Lito. Thank you, na ti sagot mo kanya. Saan nga date ti maudi nga sagot ko king ka? Umuna pala date Ket no lagi ti aklunem ti panagayit ko king ka. At adun to pa'y titad ko nga regalo king ka. Saan lang nga regalo? No diket. Itad kunto ti amin-amin ko. Pasensya kan nga. Saan ko pa nga maibagat isungbat ko ita? Gapo ka dito nabita pa nga nagamam mo? When? Kaya't ko kung mga mamamu ka nga muna. Saan nga uso ita ti kastan? Adamo ti record ko iti opisina tayo. Anya ka di tiket mo maamuan, may papan kanyak. Damagim latan. Saan na balin? Sige. Ito na sumarunong ang panag-date ta. Maamuam ton, tisungbat ko iti daton mo nga. Panagayat kanyak lito. Ha? Agyamanak no kasta. O sige, iset tanto nga rod, ti sumarunong nga date ta. Katsapay ko maamuak ton ti sungbat mo kanyak. Sapay ko aklunem ton ti panagayat ko, Rachel. Kaya't di kan tupulos agbabawi. No, bilang laing ta aklunen nak. Sige, manganta nga ro din. Kit ni, bumaawin dati in order mo, nga kanenta. Sigurado ka ka din, sis? Uwan, ay na. Awang pa'y makabulan nga na maamom ni Sir Lito. Isunti aklunem. Asino kumapay nga rod. Kit ni Tomas, di mo ka di kayat? Ha?
Ay, data ka manen, Emily. Api ka na mo ipil kanyak ni Tomas. No kayat mo akit si kalatan. Ha? Alakit no kuma, syakti kayat na akit di, nagsaya at kuman. Kayat masawan si Emily? Kayat mula tanga agbalin nga kayan ayat ni Tomas, ure no kasjay. Ano nga kasjay? Ure kasjay ti pa nagsasauna. Ay na, awan ti diferensya na di jay. No lagi di na sinaw ti panagayat na. Akit aklunik No siyak kumalat kayat na akit. No siyaklat inarem na akit talaga. Nabayag kuman nga inaklon ko. Oh, nagsayaat ka tao. Kit nasayaat mo ti Serlito. Nga ta, oy, di mo pa yung una yung ti tao. Saan nga taga dito yun ni Serlito? Tandaanam. Panagkunak kit. Napudnumet isuna kanya. Panagkunak. Iso ti lalaki nga naikarya para kanya. Ay na, baka agbabawi kan tulaeng sis. Paliiwam nga umuna saan ka nga agdarosados nga agdes desisyon latan. Saan nga gaputa? Kaya't mula ay nagsardeng ni Tomas nga mangkulit-kulit keng kan. Kit aklone mo ni Serlito, uri no din po pa ama mo nga talaga ti kinatao na. Mabalin mat nga. Pinto no agayan et kamin. Inot tumot nga mamamok ti kinatao ni Lito. Ay na, nagtangkin nga talaga ti ulom. Diyak man amuking kasis, no anya launay ti di mo kayat kini Tomas. No day tala pa nagsasauna, saan mat nga diferensya dayta? Ha? Basta, nilito ti kayat ko. Nilito, ti aklonek katakwada nga dwa. Makaamu ka. Basta, di nakto pabasulin. No agbabawi kanto kamaudyanan na. Saan mo siguro, sis? Agbayso ka di? Rachel? Uwen lito. Aklo na kung ti panagayat mo kanya. Yes! Yes! Ay, agyaman naglaunay, Rachel. Di kanto plus agbabawi ti pangniding mo nga nangaklo ni ti panagayat ko king ka. Nakaragragsakag launay. Oh, sige, agselebrar ta. Maganta. Tamadamdama. Adda papalanta. Ha? Papalanta. Basta, siyak ti makamo. Oh, sa dino ti papalanta? Oh, dito eh. Api dito eh. Kat dito mo ti papapalan, di kiti agayan ayat. Saan ka di? Ha? Aguri ka lang, isarding mo. Isarding mo tulugan. Oh, apay, anya ti problema? Mabaling ka din nga. Nga niya. Itulon na ko di balay mi. Ha? Sang-sangbit tala dito eh. Uwi na ngim. Api nga dito yung motel. Di pa palanta. Kat anyapay ko ma. Inaklon na kung saan ka di. Agayan ayatan. Inaklon na. Gabutay patpatignak met. Kat dito nga lugar, di pangipanik ni kanta nga dwa, nga napudnot pa nagayatay ti may sakin maysa. Ha? Ay, saan na mapaling? Di tapi unin na bayag. Kakaklon ko laking kaitay. Kastan tumadlat pagtungpalan na, Rachel. Saan ka di? Uwi nangim saan nga ita. Paliiwin ta pailaan. Kin maysa, saan ka pa yung unay amam mo? Lito. Makabulan ta palang gagamam mo. Ape nga rin inaklunak. No sa anak nga napatigking ka, ape nga sinungbatan na. Ha? Umay ka din. Ay, saan? Umay kan. Isuntubol na pagtungpalan na. Umay kan. Ni. Ay, saan? Saan ka nga gulagul pa? Intan. Ay, saan ko nag? Ipatpatignak mo na saan? Kuha. Oh, Intan. Dito yung paniknikan mo talagang ipatpatig na ti may sakin may isa. Ha? Saan? Lito, please, mga asim, saan? Isarding mo. Subli ka! Handa kagaya mo na anak ko. Uwi na nang. Agoray ka man. Nang. Nagsangsangit ka di anak ko. Ha? Kwa?
Ada ka di problema. Asinot nang basangit kin ka, Rachel, anak ko. Awan na nang. Ay, naibagam ka nagtagpaiso. Nagbidutak na na. Anya? Anya tiket mo sa uan, Rachel? Dagas gayam dahi nga lito. Saan gayam nga mapagtalkan na nang? Anya? Anya tinaramid na king kaanak ka. Ibagam kanya, dinangran na kakade. Binastos na kakade. Awan mit kid diti dakas na napasama kanyak na nang. Ibagta. Jakin palubos nga. Maaramid na ti kayat na nga aramidin. Anya aya ti kayat na nga aramidin king kaanak ka. Nung pagarap ko ngamin nga napod no ti panagayat na kanyak na nang. Kat iso ti inaklon ko. Kadag iti agar-aram kanyak. Yung ti ayop na to'y. Kakaklon ko laing dagos na din nga iturong iti motel. Anya? Motel? Uwin na nang. Di ba nagkita na siguro kanya kat lalakain at nga babae. Ay na, day tamat ti Jack kayat. Imbag kit di saan nga natuloy, saan na nga naaramid ti kayat na nga aramidin king kaanak ka. Kaanya nga ro ti plano mita. Makiwin na swasakan no inaklon mo ako nam. Talaga nanam. Dahita talaga taramidin. Makiwin na swasakin ko anan. Dahita kat ti kung kunaking kaanak ko. Ay na, di mo pa nga minamam mo jay tao. Nagtalag ka adagos. Eh dinto nga adati gumaw-gawawa nga sa bali dita nga nasaya at mati kinatao na. Agim di mo mat makita anak ko. Sino na nang? Kat ni Tomas. Ni Tomas nga nakaan-anaws. Nga uray no pinaay mo. Uray no namin adon nga binasted mo anak ko. Nakasagsagot lata, nakaanos lata nga umumay ditoy. Ikam kumatgundaway na ni Tomas anak ko. Saan mo nga pagibasaran dayta diferensya at panagsauna? Malay mo. Maator tumutla dayta. Uno saan? Saan na bale nga di kay una ang kinaawatan? No lakit di tag kinaawatan to, dagita puso yung anak ko. Dayta mo tinasisita. Katno ni Tomas ti aklunam, masigurado nga di nakanto saktan anak ko. Sigurado nga nasinaw ti panagayat na king ka. Iso nga ikam ti gundaway na. Tasayang amangan no ibawing na iti panagayat na sa bale. Ala, aginanakan anak ko. Naim bagarabiim Rachel, Chel. Naim bagarabiim mo, Tomas. Ha? Kinablaawan na met. Api mas daaw ka. Italang amin nga sinubalitam ti kablaaw kuking ka. Alagat pasensya kan numan maditi tratar ko ken kay kadigiti iti kalabes. Agmerinda ka tagayam. Ako nang rabii akon kun sika nangan ka din. Nalpasak mo ka nanganen. Anyang artikait mo? Kape? Sige. Kape latan. Sige. Itimplahan ka ti kape. Amangan magdiretso ti panagsaom. Amo no agdiretso pa ti panagsaok. Rachel. Chel. Ala, saan na balin? At least kinaawatan tamad lahat agyamanak no kasta. Di kasta mabalinak kumay agpasyar manen dito'y balayo nga kanayon yun. Wen, awan ti dakes na.
Kasano nga roden dati agar-arem king ka nga kaopisina am nilito. Mhm. Awan day jayon. Dakas gayam ti ugali na. Iso nga, saan mo panunutin day jay? When, mabalin mo ti umay mang pasyar kanyak, uri rin nabi eh. Ay, sige, sige, gi. Kanayan na nga gamang ti natin ken prutas, tas. Saan nga nasisita daytan? Importante, umay ka dito eh. Ta, kahit ka pa nga mamam mo. No pa'y am mo na kakanon ni nanang ko. Ay, ni nanang mo. Wen, agamo da kadantanang ko nga min. Nasayaan no kasta. Oh, sige. Itemplaan ka ti kapem, tagtemplaak mo ti Diyos ko. Agtungtung ta, nga itang arabi eh. Agyaman na, Rachel, Chel. Agbay, Rachel, Chel. Wen, afing mas daw ka, ha? Sungbatan na kun. Wen. Kaya sa amin, nunubya kan. Ay, nakasla ka na ubing, Tomas. Yes. Agyaman na, Rachel, Chel. Di mas baalan ti ragsak ko. Oh, nakakyukit ka gayam, Tomas. Ay, pasensya kan, Rachel, dak amo na anya ti aramide kun. Anya kumapay. Oh, mabalinak nga arakupen. Ha? Arakupen ka? Ketuen. Agayan ayatan. Inaklon ka, gapot ay patpateg kami. Tomas. Ha? Ay, sige, arakupen kang raw din. Rachel, Chel. Patpateg ka unay, Rachel. Ha? Diretso mo ti panagsaumon? Ha? Uwan nga rod. Diretso mo ti panagsaukot sipo di ti inarakop ka. Ha? Agre ka? Oh, agsao ka manita? Anya ti ibagak, ni? Maulit-ulit pat manin? Arakopin na ulit. Agsao ka manin? Ipatpatig ka, Rachel. Ni, mayat-mat. Maator mo't pinagsaom no. Uwin nga rod. Itak lang mo. Siguro gaputa naragsakak. Gaputa mariknak ti bara ti bagim. Mariknak mati panagayat mo kanya. Isisiguro nga malapidak ti panagat at tael ko. Aya, mayat man. Siguro kat si Kanti impaay ni Apo Diyos para kanya, Rachel. Ipatpatig ka unay-unay. Ipatpatig kamit unay-unay. Tomas. Agyamanak na dimting kay tibiyag ko, Rachel. Agyamanak. No kasta, nagkinaawatan dagiti puso yon nga dua. Rachel, Tomas, wen nanang, wen ante, ay nanang ko namot kanya kon anak ko. Ay nanang, stunan, umanay taduang nga nanang ngayon. Ay, pasensya ka, nanang, uy, ay, pasensya. Matita imam.
Ipatpatid ko unay ti anak yun, nanang. Oh, kitaan? Nalimpyo, diretso ti panagsaom. No, igigamam ti dakulap ko. Uwin nga rod. Agyaman ak, Rachel. Anya nga rod ti plano yaw. Tandaanan yaw. Saan kay nga umububing? No di kat bumakbakit kay lumaklakay kayo. Kung magagaranak mo nga maadaan iti apu ko, Rachel. Nang, Tomas. Nang, ay, awan ka di pa iti plano yaw. Ti kinagpaiswanan na, nanang. Kasasaritak mo di kiti dadakkel ko. Taumay kam to dumanon dito yan. Dumanon? Ay, nukas na. Ikalay sa amon di anak ko. Uwin ko man, nanang. Ipatpatig ko nga minti anak yo. Ken ipatpatig ko met ni Tomas, nanang. Ay, kit nasayaan, nukas na. Maala, iabam to nga roden, di kiti dadakkel mo, Tomas. Tapagtutulagan tay taon, ti kalay sayaw. Uwin, nanang. Oh, pinakaslag tagtagargar ka, Tomas. Kwa, naman, gagangilain nga, nervyosak, sak. Saan ka rumbing awan ti rumbing nga pag nervyosam. Damok nga minti. Kwa. Agdadamo ka laeng. Katsi ka. Saan mo ka di nga damo da toy. Ti kinagpaiswan na. Naipaay kundi amin ko kaday di mo na nga kayan ayat ko. Ngem, namindo adaras laeng. Okay ka di king ka? Awan ka di ti problema king ka? Awan ti problema kanyak. Yak. Makaman dito eh. No apeng saan ka nga gigaman? No saan ka nga arakopen? No saan ka nga nakaarakop kanyak? Gat at tail kalatan. No di ka pa arakopen. Saan nga maator ta panagsaumon? Uwan nga rod. Deta nga rod ti ganas na bakat. Anya tikit mo sa masapul samot nga gin inarakop talatay ti agnanayonen. Anya? Uy, madimot Siyempre, adamat trabaho ta nga duwa. Kulak laeng. Agam no, dapat nakabalin na. Nagsaya at kuman. No kanayon latang agdagdag dagiti bagita. Tapno naator latamat ti panagsaok. Tapno sa anak nga agat at tael. Saan ko nga dagdagulitin ti bagbagak. No kumababalin, akit awan ko mati problema. Angim, alangan mo't nga, kanayon latang agdagdag dagiti bagita. Sa bagay. Rugyan takit din. Tapno makaadutan. Tandaan na. Ganatin na tan ni nanang. Kaya't nakanon ti maadaan iti apu ko. Ay, wala. Sapay ko mata, umalan to kanyak, ti agbalin nga apu ko na. Ti agbalin nga anak ta. Anya? Katun, tapno na tairakas kanyak. Wen ta kinataer mo ti matawid na king ka. Bakit no deta pa nagsaom, ti matawid na. Anya? Kung kunaklaan. Sana bale. Ure man pikit di agat at tail to amin nga anak ta. Basta kas laking ka. Nga nasaya at ti panagpuspuso na.
Tomas, lakay. Nagyaman bakit? Rugyan tangarudan. Mm, 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 mm. Pasensya ka na ano jak unian mo. Ngayon anyalat mo. Isulat ipakat ko. Uwin, okay lang. Tinasisita. Kat makapagpapasta ita. Nga rabi. Ita nga honeymoon ta. Lakay. O sige. Oh. Anya pala ti uray mo. Ikatay mo ibabam ta brief mo. Na ibabak itayan ti pantik. Ay. Awan ti inatrasan da ito. Yan. Umay kakit din, rumabaw kan. Kat ni agat at tail ka man eh. Sige. Ibabak nga rin dati brief kon. Ha? Apay. Naklaat ka, Rachel. Chel. Nagdakkel mo, gayam, yam, Tomas, mas. Ha? Tian niya, ya. Data, kwam. Ha? Agat at tail ka, met? Ha? Tomas, mas. Agar ka, isirikuro din, rabawang kan, Rachel. Tomas, mas. Ha? Apil ulitin mo tinagan ko. Netan. Naato rin ti panagsaok. Gaputag may santa giti bagita, Rachel. Wen nga rud. Aguri ka. Apis si kamat yung tiagat at tail. Diyan ka rud mo. Ala. Sige. Irugita nga rud. Nakasagana ka na. Wen. Rugyamon. Hey. Sige. Rachel. I love you, Rachel. I love you too. Mas. Aguri ka. Api, syakti na. Naator ti panagsauna. Agam si kamat din ti agat at tahal. Diyan mo. Basta ituloy mo. Di mo isarsar. Deng. Tomas, mas. Rachel. Tomas, mas. Kasi niyong apay nga ta nga tunggalag kanahig kami ti asawa agat at taelak agat at tael ti asog ko agat at tael ti panagsaok numot kaano nga agkanahig kami isumot ti panakaator ti panagsao ni Tomas nga asawa. Jakbot kay di mas daaw kasin yung tauray no agdadamo idi ni Tomas ngem nagpaiduma tinaipaay na nga ragsak kanyak. Tauray gayam no medyo ababa ti dila na. Nga rason no aping agat at tael at idugmet deteya. Batuta na. Nga ure lagat taelak agsao. No iyusok na kanyak. Kasin yung awan na pulos ti babawik nga nakikalay sa ken ni Tomas. Tanaragsak kami met nga dua
Ket iti agdama, masikuga kon kasinyo. Ket aging gaita, agat at taelak pailaeng tunggal sibugan nati sikugko. Tilaeng panpanunutek kasinyong pagdanagak, pagamakak, gaputa masansan nga agsibug ti asawak. Bakit no ti kanayon ko wenno masansan nga panagat at tael ko iti rabii wen iti parbangon. Baka makairwamak ket agbalinto meten nga kagat at tael nga agnanayonan. Kalagpada kaminton nga agasawa. At ang katakas jay, makaakar ka di ti at tael wenno ti diferensya ti panagsao. Dakay man ti saludsudek kasinyong no adda iti amuyo nga kastoy nga case wenno pasamak nga gapu iti nalaus unay nga ragsak ket nagbaliw ti panagsauna. Adda kata? Dahil ito nga rod, ti pakabuklan, lan ti pakasaritaan, ti parikot ko iti biyag, kasin yung. Ket sabi ko ket adda na ibati na nga adal, liwliwaken pagsarmingan ti biyag, kadigiti padak, kadim ngeg, ken nagbuya. Iyon akong dagyaman, kadagiti makaitit ti balaka, dagyaman akmet ken kakasin ti anos, nos mo nga ng lornos, ng ibasa, ken nang ulit dito nga pakasaritaak. Iti kaanuman, kadyak to pulos malipatan. More power to your program and God bless everyone. One. Ito yagyaman na pagaya mo, Rachel.